Ljudi vole da upoređuju ono nekadašnje vrijeme prije kako je to sve bilo, a kako je danas. Pa kažu kako je prije bilo bolje, kaže prije se je znalo ko je gazda u kući, ko se pita, kaže prije su se djeca plašila roditelja, kaže poštovali su se roditelji, kaže prije se je familija gledala, a sad se ne gleda, prije se je pomagalo, kaže kad nešto radiš dođu komšije da ti pomognu, sad komšija s komšijom ne priča. Naravno da je to bilo, ali to je prije. Znači, vrijeme ide, običaji se mijenjaju, pravila se mijenjaju, sve se mijenja. Prije nije bilo mobitela, nije bilo šta ti čefne, nije imao svak svoje auto. Bila u cijelom selu od 50 stanovnika jedno ili dva auta. Sad imaš 4 člana porodice i svak vozi auto. I još nezadovoljan, svak traži neko drugo. Vozi jedno, a već planira šta će drugo kupiti. Znači, vremena se mijenjaju. I ove društvene mreže. Pa prije bolan ljudi imali koji su imali žensko dijete. Od čega su strahovali? Strahovali da mu se cura ne uda. Onak prije se krale cure. Kaže, ode na sjelo, ne vrati se. Ili ode na posao, uda se, mlada. Htjeli ljudi da se uda za nekog, za koga oni hoće. Ne može ona birat za koga ona hoće. Oni mora, kaže, neka biti fina, ugledna familija. Iako je tamo neki kreten, ne valja 5 para, ali mora biti iz fine familije. A oni se plašili da se ne bi ona, ne daj ti Bože, iz ljubavi udala. To je nekad bilo, ljudi se plašili toga. A čega se mi danas plašimo? Kad odemo na posao, ma plašimo se da nas se žene ne udaju. Nađe nekog preko Facebooka, preko Instagrama, dopisuje se, ti tamo rintaš, ko konj po čitav dan donosiš u nje sve. Kad nemaš pojma o životu, nemaš kad, ne znaš ni prekontrolisat. Kako ćeš prekontrolisat kad ne znaš ni upalit ono sokočalo? I onda ona tako nađe nekog, zaljubi se, dođeš kući, nema žene. Ko te pita više za djecu? Znači, vremena se mijenjaju. To što je nekad bilo, to se više neće nikad vratiti.